novo emprego! Ajde da igramo, ajde na njuge. Da vidimo ko ćemo biti. Ajmo da vidimo, ajde vidimo Manchester United. A šta vi kucate, ajde se da igramo. Ajmo ljudi, ajmo, brže. Bum. Šta se dešava? Bum. It's 1-0. 1-0 za Manchester. Ajmo ljudi, ajmo, čekaj da sam se kočeno. Bum. 2-0 za Manchester. Šta me znaš? Ne, bum. Čist, bum. Ali 3-0 za Manchestera. Kakav pučavi gol smo primili. Bum. O ne. Ajmo, Univing. 4. Pa sudija, ostaj malo i mi da preigramo. Čekajte da vidimo gdje smo, na koju poziciju. Dobro, ajmo još jedno da igram. Bum. 1-0. Ajmo za 2, ajde, bum. Bum. Ne, bum. Kakav gol, kakva lobovka. Bum. Kakav gol. Ajmo brzo, bum. Vemo. Shit. Jagoda, on je mali. Šta si mu uradili, ajde skoči. Ajde, kakva lobovka, ali nije gol. Kakav afto, kakav bučavi gol. Ajmo, još, ajmo, bum. Ajmo bre, gol, daj si gol. Ne, pa bum. Šta smo uradili, Dobro, ljudi. Kako ga mrzimo je ovo tere. Bum. Dobro, bum. Evo, kakva lobovka. Ajmo, bum. Ovo nije bitno. Bum. Da. Ne, bum. Ajde, bum. Bum, kakav gol. Ne, kako mrzim ovo. Ljudi, ajmo da moramo naći. Kakav gol. Pukli. Ali još 2 partije. Znači,
изиграма Супер Спид, Какъв има спид? Каква лъбавка е бия. Бум. Как много. Люди, да видим колко я снимам. Да, бе, люди. Той е било то, що се тиче ова епизода. Много хвала što сте гледали. И овај видео видимо се скоро.